Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kashnong perda khalem ka bahab ha Eastern West Khasi Hills District. Kala penlong ya ka Football League nadu kalai pawai tarik ubanai no pra arhajar arpawai. Bat lapen kut no henen kasngi ka khatwai tarik urempang arhajar arpawar. Ya ka nam lakdo layok rak da ka perda West. Bat ya ka kerdan baar layok rak da ka perda East. Hakani kasngi layok ru ya ka jingkren na ukongsan uba artis rentatiang uba dai ru Vice President ka HYC Northwest Khasi Hills. Kumusam lah badon jingkli ya kari bagajai menreu. Kau ingat ya tu ipi. Haki samla jong adong atan. Habang alit sarum senang. Ngai I sibun ba keniguna. Naga benta kita ter. Ha ganeka. Magalia jong I borowe. Balai ngayon ong gunta namar kinomi kamat jumi kiduna palat kejinjui bat duna palat diskor haba pilet ban diman ya hok ko jongpi lada de sport lada de hakino gino gunta kiken do salah kiken rupai penban ya kino hidam nadu ki sport profil Wani tu yupi ba kapisa jongko sport dari sepak keluar ke don ha ke government jongko Meghalaya dengan yang bakla buat PCF tidak register ha government jongko dengan klub la don try bayo ai na sorka padan pedai halle na kaliang nga umsamla nga gantu yupi sport Minister, udah itu, dahil keleng jong kene Meghalaya jongi kamtam cina gendong. Bapin wantik wanjingo iki madan, wantik wanjingo. Ya kejing kam, jong ikon samla cibadon kejing terang, haba ide bat kasport, ondoi bat pencuciong hang tu hasuki, ngem sultanan. Dawan pay wanjingo kilong komno kiman komno bat ngakan turo ba pide ban ai ya ka hop ko jongki kumba pilapan baha na bantay te kam sport onde ban su ya that media kal media energi kampat ngai ba kibabon pipen sateng kata ka jingken tu nagaliang jonga usamla badon siya kendong tam ngayon mga wala kendong pipisong we silong nga try penyu